ki khubor ki babnya Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi unle jurib arsngi Samarkand ka baha Uzbekistan adu la syai kesngi banisim bentah ka jingelang ka ba RFR jong ka Council of Heads of State jong ka Shanghai Cooperation Organization SCO. Ka jinglai Modi ka long ba ka jing syakhat sangba ha u President ka Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ka tanat bari kala ong bahakas SCO Summit and bentah da kinong yalam ka SCO Member States, Observer States, but Secretary General Jongka SCO, Executive Director Jongka SCO Regional Anti-Terrorist Structure, President ka Turkmenistan bat kiway kilalong kibla syakhat sangobha. Ha kini ka summit lakmi ba kinong yalam kin pentamai halor kirukam trekam ha kini ki arhos nem banwan bat banyamir jumut lang halor ka jini trelang ha kalaway ke banwan. Kayang dorba